tungagan doi honu Kalvari. Malaikat ngawi somozo-mozo Bapa Zoro Tuhan, Bapa Zoro Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Idngan ditama, Om di Tanak, Om di Spiritu Tebitua. Amen. I gracia di Tuhan Yesus Kristus di toko Om i keginawan di kinaingan, Om i kepisaan di Spiritu Tebitua, miampai no Diozu Saviavi. Om yampai kesentuhan. Tapi naingavi, kano mengaku do dosa ngavi di toko, Om kepopotonda no di toko sendi da memalamai di ketepatan tahun lati Tebitua. Mangakun zau, doi di kinoingan tafakas, Om doi Diozu ay tapinay ngavi, do noko pemidoso zo pozo, id pamusavan ngaviku, Om id bos ngaviku, id nunu inoimaanku, Om id nunu iauku nangazanda mimama, maza ndahasaku, maza ndahasaku, maza ndahasaku tagazokozo, itina pogi, i obitua penti hombus hahangay, sa viavi di tasab Om sangti ngavi, Om Diosu terpinay ngavi, do sumambayang montok dogo, doi Tuhan kinoingan dotoko. Kikosiana noda doi dotoko ikinoingan tafakas, mamahyong do dosa ngavi dotoko, o mogawit dotoko doi komposizon salajur. Amen. Tuhan, Kau sianai no. Tuhan, Kau sianai no. Kristus, Kau sianai no. Kristus, Kau sianai no. Tuhan, Kau sianai no. Tuhan, Kau sianai no. Kebentukan doi di kinoingan, idi takavaskozo. Di baba sanoi tuhunya bitana basi, kogi hino bodo itana, mama sosi koya, monoku awigi nasi koya, sumamba si koya, mambantuk si koya. Konom koto wadan, nabi montok kobantu ganut nagaso. Tuhan kinoingan, tajam surga oi kinoingan,
Kano sumambayang. Tuhun ngavinu umunsikaw na da so hihinaid o hikinoingan. Id kaponuan minuhok pain vagavan do sunduvan. May do umondos do bayno idi ka kabantugan na katanduhi do kino do dizon dagay da tanak gompizon. Paingan da sikinada id kahansanan pain tetap. Do di pagandasan di tadaw do kinatungagan. Maza di Tuhan sa Jesus Kristus tanakno. Imamamasi o mamalinta miyampai diaw. Idi kepisaan di spiritu tebitwa. Kinoingan montok so hihinaid aiso ko pupuson. Amen. Pambasan, manta di koiman ngavi di apostol. Minobos ipita dari Tuhun ngavi. Tuhun Israel ko ngavi. Om ikinoingan di Abraham, di Isaac, om di Jacob. Ikinoingan di takyaki ngavi di toko. Nakapabantug di supu daw Jesus. Om Jesus. Pinatak di Azu om Nohim, dari dumbangan di Pilate. Di kepongo Pilate, do pinapatantu, do papahapas di sido. Ijesu no minungukum di sanguhun tabitua, sanguhun tatuhid, Ijesu minokiano, di kapapasan do sanguhun, mamaduso, do namot, minamatay ko di tanak laja, do kaposizon. Sundung madaingka, nga tinungag di kinaingan isido namantad di poim patay. Om dahit katapatan di nono, do izikoy no, sasi ngavi. Bay no, koy hozo oy tabinay ngavi, do izyozu ta ibuan ngavi di ozu. No po nga ay soy do onu-onu nolotian, do nunu kozo iniman di ozu. Iti no po, nga ilahan di kinaingan. Do pinapapanaw do nunu inobos na hay disido. Ontok minobos isido maza di savyavi profeta daw. Do i Kristus disido na po nga ondos so may. Bayno, mositi tumungob ko om gumuhi do di kinoingan. Moy do puhas mangidu da idoso nga videosu. Ibos di Tuhan. Kakatoi ninavau Devos nuroi ranggai Oi Tuhan Kakatoi ninavau Devos nuroi ranggai Oi Tuhan Untuk memohoso simba osono Oi kinoingan Doko tuhidan Binaga baso diyaw Demantad pundasan Toy naman Kosianay Om
ko sian ngaving doi di ginovoon ngavi di sido mo kinongou dogo i Tuhan do sosongnya nopo do momoho so di sido nunui kanu mogo vido toko do kasanangan kado kogumua do mobos kakato ini navau di voosnu doi dagai oi Tuhan kakato ini navau di voosnu doi dagai oi Tuhan umuvisowi itpi babasan omiko tutulus sotodo tu isi siau no oi Tuhan o mama dari dogo domo gigison it komo higan kakakoi Nava di bosnu doi dagai oi Tuhan Pambasan manta di suat koiso di Sankti John. Monoat zoditi oi tanak kongavi. Do popato diezu do momidoso. Nga nung kiva isay nopo kopi medoso kiva di popipiho dotoko miampai di tama i Jesus Kristus i totuhid. Isidono i pahubukan i mangidu da doso nga vido toko. Okon ko da toko nopo nga di sampamagunan. Kanu toko papatanto da katutun toko di kinaingan. Do miampai no do tumanud di pono ngavi di sido. Isay nopo himobos. Do katutun zo di sido. Au itu manu di pono ngavi di sido. Nga songuhun mamumudut. Mada namanay mo di katapatan. Nga untuk nopo do mimazo do dunu nopo nobos di sido. O isay nopo. Kadampot day kaganapan. I di sido o kaginavan di kinaingan. Ibos di Tuhan. Koto kuadan doit kinaingan. Alleluia.
buk tongo bitwa doi dagai do di zono oginavo ngavi dagai do umapui suang dagai do mama soko mobos doi dagai Tuhan miampai Diozu. Pembahasan manta di abal tavasi tebitua sinuat di Luk. Sinusui di meki kia ngavi isusuzan dieho dan nunuh o nantakan de deho italun-alun ingkuo izieho dan kotutun di Jesus di untuk kepengokiban doloti. Kakalpo diho de mabos kokomediti di untuk ingkakat Jesus sendi de pengamung diho minabos de diho pibabasan miampai diosu. Id kozovan do ketingangangan kotigog minamuso iziho do pengintong iziho do iso tombivo. Ngaminabos iziho isido nokuotu otigavo kozo o ginavo diosu. Nokuo o kapiduavan ginavo ngavi diti tu sumimpuhak id ginavo ngavi diosu. Intong doid hongonku hapapku. O totopotno do izowiti. Kama dego intangan no Diosu sandi. Tombivo no po nga aiso i do tonsi Tuhang. Nga akito Diosu do kiva odago. Damaso isido mabos diti. Pinakitanan disido diho ihongon hapap daw. No ikot no ginazo do kaandasan diho. Do audi otumbazan iziho di. Pengkakat iziho do pembabau do no hibabaan. Dadi minabos isido do diho kivanangku do onu diozu do daiti do akanon. Onwaino diho isido do sompok osada no huku. Inano disido nakan idumbangan diho do pengontong iziho. Dadi minabos isido diho itino ikinomaiku di ontok minabos zou di ontok kakalpo de miampai zou diozu do petitikid inokaswat kokomedogo id undang-undang di Moses id profeta ngavi id hozo tongo bitu ngavi ngamasiti do tuhukon. Dadi ukabono disido ipamusavan ngavi diho do mamalati di buk tongo bitwa. Minabos isido do diho. Dadi koyo kau do ingku iti do nakaswat do mundosok ma i Kristus untuk ditadau kumutahu tumungag manta di pempatay do idngan disido katangaban mentok di kepahyangan do dosa ngawi na po nga poyaon may do id savya bitinaw tumimpun manta di Jerusalem. Iziazuno o sasi ngavi do iditi. Iabal tawasi di Tuhan. Kasana dawai Tuhan sa Jesus Kristus. Tapnay kong havi, sangyan na po sang hun fada, may paginom, tay ka may ambahot, tay ka may akan, nga gibana ti tuhon na mabos do, ay ako hato maginom iti pado diti, logop na ti, ay ako hato makan iti fada diti, ay asusa na ti. Nga sangyan fi fada do may tambuhoy do tuhon sumakit, may pamahobong napatay, may tambuhoy di tuhon dahil ng tangalongko, dahil prison, nga ay so, nagibos Diyosu. Tapanay ko nga,
I pembahasan inong toko de minggu diti. Jesus minintahang itatanga di makikia nga bidaw. Sengen Jesus minintahang nga pinambuhay di Jesus si pahad hapap daw. Kamuzono pa nga minangan di Jesus pakitanay. Pinambuhay di Jesus i ganit wounds daw kumadi makikia nga bidaw. Tapi ko ngavi, i Jesus naganitan, nasinduhan, nasansala, dahil kaso da salib, napatay, nakatungag. I makikia nga bidaw nga naganitan naganitan na kadudufo. Sebab na pa nga painhisok, aw na tumbasan, aw na katutun, minagidu, aw di abalani da tumuka da tuhun ngavi. Pasal no ganit agazo id koduduvo di makikia ngavi daw. Da aw kanu da popok tahang mimbuhay. Da popok kita da isay ikinoingan da kapasizon di ho. Nga tapenay ko ngavi id pambasahan diti popok kita da toko o duvo pemondaman i miho toko da posizon, miho toko da papanaon iti da kapasizon da toko. Kaysa no po tapenay ko ngavi nga tikit-tikit toko kiba ganit. Jesus ikalim bos ko ditino ganit napatay nakapapak dai salib. Sa toko megal toko nagi di makikia ngavi ganit toko no pa nga iti kodudu va toko tu tami matoko do ano tumbasan. Tumbasan nga magidu toko matad kasang salaan. Ina pagita ko ngavi i pambasan teka i bos do tabitwa i ongo toko da minggu diti maghap toko da jumadi da saksi da kinengan. Noho toko da dumadi da saksi di Kristus da pamagunan. Tapi mau ku da bosan iti pasalo pa nga sangyan toko na po da napasu nakatempo toko da sakramen da kapasuan panguatan ng Ekaristi hovan noho toko da kinengan da dumadi da saksi. Kamusta na po da dumadi da saksi nga megalagi di Kristus tu kiba iti angkab iti keberanian de ngugad umabus papabal di abal tabasi da Tuhan. On the money tikyo, we are called to be witnesses, we are not called to be gossipers. Nunu kalaja de witnesses, nunu kalaja tako sebagai de saksi, kibaga iti two works of mercy. Nunu kalajaan tako sebagai de saksi, kalajaan tako no pa nga papakan di Hauson, manak da tinumon di tutuvan, manak da gaung i aiso gaung, tizanon i aiso tizanon, tumambuhi tuhun semakit, tumambuhi tuhun di natolongku, mga hubong tekas membayang montok di tapat ngapatay. Okon ko dohe ko da papalat papatu da tuhun da subay. Andaman ko iti suguton ko vagu. No how to kedikenengan da dumadi da sasi daw. Okon ko dumadi da gossipers, dumadi da tuhun di papatu da tuhun da subay. Ina pagito ko ngabi galin bos ko ditino sain sanan to ko kibaganit da kapasizon da to ko. Iti na pagganit iti nga reflection to ko na pada umuduvo nga ganit to ko na paditi nga kiba duwa piso bazan da ganit. Ganit to po kumayso nga megal di Jesus. Ganit the service, ganit the kaginavan. Nasansala isida pasal guminawa da toko. Ganit na po da kumundufo nga doso da toko. Mikal di makikia ngavi, mikal dati da toyin sanan, tabi matoko do ano tumbazan, aw nakalati da bos da tabito adi kinengan, hobi po da lugadi. Sangyan tako na po da kiba kasusaan nga, ato ko kano da gumiat ako tumbazan, deho tok na ko tamardo may somo na bomo. Ina ganit nga binato ko nga iti ganit the doso da toko miho the dizon the obitwa avasi ogingo. Pengko toko the mambitwa di ganit the doso nga binato ko. Manta di pambasan kaysa inango toko the minggu diti repent. Gumuhi no dedi kinengan, tonghob no bahik guhi no dedi kinengan. Ina pagi nuha cara toko do tumangob
gumuhi dari dikinengan na bos kunditino kiba iti two works of mercy iman to da papanaho dari keposisyon da toko da ingka to kono da adadi da saksi di kinengan Saint Mother Teresa Mother Teresa of Calcutta kiba iti bos daw da sangyan to kono po da menokadung da tuhun da subay nga sa kadungan to kaw gisom to ko da organitan kamazon pa nga sangyan to ko na pa da menuhung da tuhun da subay nga nung contoh na pa nga nung kiba usino o pa da ringgit kau bagi dia 7 ringgit 3 ringgit kau punya organitan gay mana kau sanggup bagi yang paling orang yang kudus pun kau punya 5 ringgit saya punya 5 ringgit nga kadit Saint Teresa menuhud gisom ko organitan nga kadi Jesus wagu so ngan kena pada menuhung da tuhun na sabay nga menuhung ko gisom da aw kadi ka puiman da organitan kamazon pa nga nuno po ipunuhungan ko nuno pa service ko nga onsi ko zo da menodo di iso di konsikaan ko aw zo di organitan pasal nga part of my life is to help others menuhung da tuhun na sabay ina tapen ko ngabi minggu diti kano mo nakatuhod kinengan to tami may kinengan sundungi da ogumo organit ded keposisyon da toko ogumo iti kasinduhan da ginam da toko so mano ato ko tumazani kinengan nga kakal ikinengan da mamohoda da toko da dumadi da saksi daw songon pagusangti Saint Therese of Child Jesus Saint Therese of Child Jesus damot isida da sumambayang nga kaikot o sanguhun kagalagal di Jesus nakabibos Saint Therese of Child Jesus ituhun di kagalagal di Jesus nga pipia timpu nga katutunay di Saint Therese of Child Jesus ituhun kada Saint Therese minabos wagidu izaw no pa nga akon ka ikinengan logon ko pagidu kadilogon na suminimba atupot pengko ko do na kay hodo logonso ay so organit nu Jesus na po nga kiba ganit ded pahad idhapap daw izyaw na po nga ay sa ganit teko bos na to ko sandi nung ay so no pag ganit do to ko ay so wounds do to ko nga okon ko tutumanod to ko di Jesus ina pagita pa ni kong abi sumono iti kiba iti pasinduhan na ginafo nga andaman to kaw iti kiba duvo jenis de ganit iso no pa nga iti ganit de kabituhan kaginafan megali Jesus to ogumuga works of mercy tinada do toko o huzan apanat iti nga ogumu konsikaan ganit po kumudufo nga ganit de dosa do toko auto ko na tumbazan, hiban to ko, tong kisidan to ko kinengan, nga kakali kinengan na mamuhor to ko, tongob, guhi, dedi kinengan. Igalagi da bayad diti, tikit timpo to ko na mamalamay diti ikaristi, iso pamahavan di kinengan kumari to, dedi to ko. Nung mamundom ko, zono po diti as a ganit, ay so gadoso ko kano, nga sisimban na po, da panabasangan nga, ay sa ganit no, sabab na po nga, aw ko, gumina po, apo na sukup ko ginavaan no, kuma datuhon da subay. Mantariti tamin ko ngabi, manghabzo, kumari Diyosu, idmesa da tabitwa diti, kano musika to ko, do kiba ganit to ko, sabab na po nga, iti na pagganit do ko diti nga, akon ko ganit do doso, nga ganit do, ko ginavan, suffering, migali Jesus to, naganitan, napatay isi do, sabab no, do minanampasi da tako. So tako naging nga, o mo ganit. Ka ako ko ganit na doso. Nung kiba o ganit na doso da tako nga, nahapto ko di kinengan na dumari da saksi daw, todoon to ko iti tu kalaja do kabinsianan, sugon ko vago iti, monumad ituhun di aso takanon, manak da tinumon kuma do vokon ni aso o tinumon, manak da gaung, kuma di aso
gaung manak da tizanon hamin kumadi esa hamin tu membuhui tuhun semakit tu membuhui tuhun no tolungku sumambayang te kemenghobong tuhun di nangapatai. Itu na ngabi temen ko ngabi nanuan toko di kinengan penenturukan nanuan toko di kine penembasangan da lahan da mang bitua vagu dari keposition da toko ina gitim beruti kali bosku di tino tu kana musikau tu sundungi da kiba ganit da toko nga ganit ko na po Diosu nga ganit da kabituhan ganit da kaginavan sebab no i kalaja teko no to tunan toko i Jesus dan keposition da toko ina pagit paniko ngabi tu tami matoko da magi sosok padung magi sasambayang tu zatoko na pagadi nga we are created in the image and likeness of Jesus. Berkinengan. No gadi. Tino dok toko di kinengan. Tumanud the upa nagi keposition daw. Kanu di mikate di Jesus di meja di karasiriti dan tutunan toko di Jesus na itavud do kabituhan da toko, tavud do katungagan da toko tavud the ganit di tobitua. Di keposition dotoko. Senan toko mengkakat, sumbayang toko disambayang di ketumbasan. Otumbasan zo id iso kinoingan, itama tavakas, monodo do tavan tanah, do savyavi konunu okito okito. Otumbasan zo it iso Tuhan Jesus Kristus. Itanak tonte soon nanak di kinoingan. Nanak ditama de peguhu sa very umum. Kinoingan mantad kinoingan. Tanafau mantad tanafau. Kinoingan totopot mantad kinoingan totopot. Nanak okon ko tinodo. Sopi miansi miampai ditama. Maza di sido sa very dan todo. Montok do toko tuhun ngavi. Montok do kapasisan do toko. Sumindot isido montar syurga. Maza di spiritu terbitua. Nadadi tuhun do id hahangai Mary. Nadadi do tuhun. Montok sabab do toko. Do nakapapak isalib. Do di sibo. Di Pontius Pilate. Nondo so isido do kapatason habong. Timinungag vagu untuk ditadau kumataw. Id kotonudan miampai di buk do tongo bitwa. Menin sabat isido de syurga. Pino ikaw de abananan de tama. Mikot na vagu isido id kebantugan. Do mambisala de sumimpasi nangapatay. Kapamalintaan jauh esok mai kepupuson. Otumazan zo idi spiritu terbitua. Ituhan imanak do keposison. Imuzu mantari tama ditanak. Imiampai ditama ditanak. Besembaon bentugan mai. Inakabos maza di profeta mavi. Otumazan zo idi iso eklesia terbitua. Katolik apostolik. Mengaku zo di iso kepesuan. Mentok di kepohiangan dan dosa mafi. Pemandat anda so tungagan di nangapatai. Di keposison di pemegunan domikot. Amin. Ino po abal tavasi nga akoni ko kopiupakatan do kepemehian do toko do tauhan ketumbazan di pointunud. Navi nga makiano idi kapikonuan do otogui do toko. Makiano ido kepohiangan di somtob na kapanindua do toko. Manu ido papasimpan di kesinduhan kuma do keginavan. Pibabasan mentok do kauntangasan. Kanono makinsian do ketuhungan do kinoingan. Do penhukan di undang-undang do abal tavasi do keginavan. Do namat do toko do sumambayang. Sisimpana pada toko nga. Oi Tuhan, ia zikoino do popohyong. Oi Tuhan, ia zikoino do popohyong.
do magipapantang, no da otuhun sundung potu, do magisu suvayo katumazan, kasakadung liho, dahin politik, au oizo honing kakoton liho. Kanono sumambayang dahi di Tuhan. Oi Tuhan, ia au sikoino do popohiong. Ituhan no, o kakito do ginavo do Tuhun. Ihian dagay no da, do kasingkapu, do papatu, do kapanontuan sondi, de lahan do pamamasi do vokon. Kanono sumambayang dahi di Tuhan. Oi Tuhan, ia au sikoino do popohiong. Montok di Tuhun ngavi, inantaban o kasivatan de kopongo putan do panginabasan, manta do da au iziho ni man bogizay do kasivatan di. Kanono sumambayang dahi di Tuhan. Oi Tuhan, ia au sikoino do popohiong. Montok da Tuhun ngavi, i osusa zikoy do geminavo, popohyong di kahasan. Kanono sumambayang dahi di Tuhan. Oi Tuhan, ia au sikoino do popohiong. Montok di Tuhun ngavi, i nongopihad sa o kapo pasizon, tu ondoso o pangusavan, sabab na do kalalat kababazat do vokon. Kanono sumambayang dahi di Tuhan. Oi Tuhan, Oi Tuhan, ia au sikoino do popohiong. Sumambayang toko mentok diho, i sumakit, mempai toluo, COVID kapram sizam, do mazana do sakaday do kutul ngavi diho, nos ngavi, paganakanom kinuvangan ngavi diho, do ovid no da iziho, do idkovasyan, do dumapus dititimpu do kosusan. Kanono sumambayang dahi di Tuhan. Oi Tuhan, ia au sikoino do popohiong. Kanono mikot dahi di Santi Maria, tina do toko, makianu di sido do manampung do toko, kuma di tanak do sido, ituhan do toko Jesus Kristus, miampai sumambayang. Ave Maria, no penuh kedegrasya, miampai diau i kinoyan. Abitua ko itanga dosa viabitontu, abitua ituva di tinanu Jesus. Santi Maria, tina di kinoyan, poki senasikoi tutuhun ngavi memini doso, do papaino untuk jam do kapatasan sa. Amin. Oi ama, di untuk magipapatay no di itanakno. Minakinangaw isido do kapohiangan mentok di sontob minamatay di sido. Hiyongo zikino do baino di untuk nakapaninduo zikoy do pu ngavi do ketinanan di Kristus sababno do madak zikoy do papahyong. Maza di Kristus Tuhan sa. Amen. Ikaw kau.
makroskopio olu bukonnya iti anggur Antato obiani Kristus Imi nono busto kodoko ginawan Imi nangadako kodoko ginawo Oyo matorimono Iti kolubukan Inoy nani Tuhan Ano momolubuk do titahak toko Oyam mahon may dopi babasan Iti pomogulan lebay no Mandan kolubukan iti Noy ko ginawan ang konsikaan na Tuhan Noy ko ginawan ang konsikaan na naku Oy ang matorimono iti kolubukan Azo kono itu Tuhan kinaingan dosa babi binangun tu masa doko bosianu nakate musika di loti takon sediau tu badi tanah am kalaja da hongon ngabi da tinau tuhun di madema iti muntak dagay di loti do posison. Azono sahinay di kinaingan. Azo kono itu Tuhan kinaingan dosa babi binangun tu masa doko bosianu nakate musika di hing anggur takon sediau tu badi gebas anggur om kalaja da hongon ngabi da tinau tuhun do madema iti di tinumon do kosendupanansa. Azono sahinay di kinaingan. Imang sembayang at penekungavi do kahubukanku Diyos ngavi o temenada di kinengan itama tafakas. Toy monoda di Tuhan ikahubukan doit hongonmu. Montok di kasa ng kabantugan ni Nandaw. Montok kabosyan da toko. Om di kabosyan da sabya be eklesia tabitwa daw. Toy mo ay Tuhan sembayang sikoy, riti titaak ngavi di eklesia no taon sikow. Tu nakapanak ko da sido da sabab montok ingka o konsikaan tagazo. Panak panagi do ititaak ngavi o vitansa, mamiuva na da tuva. Ikasanangan painti hambus, maza di Kristus o Tuhansa. Amen. Ituhan miyampay Diyosu. Umiyampay sa sulupan. Poin savato o ginavong ngavi Diyosu. Poin sabaton sa itingawi dari Tuhan. Kano manak do kapanang katahwadan ngavi dari Tuhan kinaingan datako. Totunod na matuhin no iti. Tatotopot do katunod do matuhid iti kalaja sa kapamosisan sa do isa bebit timpu da mangazo diaw ay Tuhan. Maitimpu poingahib do sa viavi do mambantog pokozo vago diaw untuk Kristus kahapasan sa do nakapapak. Au insan tumod isido do papatak daw sondi montok dagay nga mohig dagay da au katotood makinsian da sabab za da idumbangan no isido no ikahubukan pinahubuk iaw no di apapatay po itanakaming biribiri no kod da insan imamamasi so hihinaid. Iti panagi no hinguban miyampay kaandasan da paska patitikid tanah patitikid tuhun do umunsikaw kozo id kaazaan no
Om ipo kuasa ngawi pen syurga. Miampai tinimungan ngawi daun tasab. Umozau songovian dihozau amiho opupusan do kebentukanu. Do maso mengazau iziho. Tuhan kinoingan, kekuasaan ngawi syurga, amanat tanah, noponu doko botuganu, kazani di kakabas soso, azomisido, ibiko dindingan di Tuhan, azani di kakabas soso. Ototopot obitua ko, oy Tuhan. Itovud da savyavi kabituhan. Itinopogi, da dizono da obitua etititak ngavis membayang sikoy, maza da papasondot di spiritunu, da ditingavi miagal bahobau umatu. May da ada di da itingavi da montok dagay, di tinan, omza, di Tuhanza, i Jesus Kristus. Untuk ditimpuh dari man patabuso isido, om nasagak ko sa dasiminwang dari konda sa andaw, minagano isido daloti, minanak da kapanang katahwadan ngawi, minangakib di om pinapatak di kumadi makikya ngawi daw, om mosbos, onuwa iti savyavi ko, om pangakan na diti, tu itino itinanku, ipatakon may montok Diyosu. Idlahan miya gadi, untuk napongo imakan min sasadop, nano disido isa savan. Insan po da minanak da kapanang katahwadan ngawi, pinatak disido kumadi makikya ngawi daw mosbos, nuwa iti savyaviko, Panginom no mantad diti. Tu itino isa savan di zagu, isa di batas kebabagu aiso kopupuson, ipotunguan may mentok Diyosu mentok tegumu, mentok da kapahyangan da dosa ngabi. May na iti da keandaman dogo. Wikatapatan tahom lati doko tumbasan. Abasing ko'y nakinapatazonu oy Tuhan. O papatahan no kinatumaganu. Isami Tinapogi di maksud sikay mamalamay di keandaman di kinapatason kinatungagan daw. Patakon sa diyaw ay Tuhan, ilauti do kapasizon isasavan do kapamosisan. Manak do kapadang katahwadan ngavi, do nikitan sikadiyaw do kapadan de dumbanganu menumpuan de diyaw. Ahuduk ko sa isikiris mambayang, dumagi do ditinanam sa di Kristus, o timong sikinoda do iso maza di spiritu tabitwa. Onda mo ay Tuhan i eklesia no, paintangkop id pato tangkop da pamagunan. Obitano jasido, dari kapanuan da tuhod sakaday, sangavian miyampay di Francis i Pope dagay, i John i Bishop dagay, salviavi di Fadangavi. Onda mo nogi ito pinay ngabi dagay, inang kaodop idik hansanan di katungagan.
salviavi inapatai id kosiananu. Taimo no izioho dodi ninavau de vosnu. Oseneda guys salviavi semambayang zikoi demiampai di hahangai to bitua merit tina dikinoingan. Sancti Joseph sabod sido miampai di apostol tongo bitua. Salviavi isangti inakapaponsikaw diaw idpo pusto umulan ngavi. Kanusi keneda di kevosian dadumadi do sepi tumungkus ngavi dari kepasizon selajur mangazo membantuk diaw maza di tanaknu i Jesus Kristus. Maza di sido yampai di sido i di sido. Oi kino nyanta mata vakas, edi kopisaan di spiritu to bitua. Saviavi kebentukan kapantangannya diauno, montok sohihinaid, aiso kopupuson. Jadi penuh di mamamasi noog maza do kepengyaan poin kinoingan kata mak zikoi de mabos. Amasai surga obituan onganu ikoto komolintanu Sabdu oi mandoi tanah Piaga doringka Noi doi syuga Aku nagai Kau diti Oloti zata sasangada Omoi omozika Kehasanya bidaga Gara-gara popo iyo isontomo muhasa kumabandagan Om karasi koyo kito doi koe mazata napaga basosikoi no Pagkabaso sikoy ay Tuhan sumambayang sikoy demantan peti tikit talaat. Katahuod do demanak do pibabasan intadaw nga bidagay. Demazadi sa kaday do kasyanan no. Penggabas sikoy no dah tamay mo demantad doso. Pintampasi mantad salviavi kasusaan kinavo. Demasu sikoy pengandad di kahansanan na bituhan. Di koy katan di mamamasiza Jesus Kristus. Tui kepemerintah ni kuasa om kebentukan opo ngadiau do babay no om sahihinay. Ay Tuhan Jesus Kristus, iminabos do di apostol ngavino, pibabasan timponon ku Diyasu, pibabasan ku takon ku Diyasu. Kada intong de doso nga bidagay nga do idi katumbasan di eklesia no, katahuod no do manaklo sido do pibabasan pisaan, ikatanudan miyang pahizap no, imamamasi mamalinta mentok sohihinaid aiso kopupuson. Amen. Ipibabasan di Tuhan miampai Diosu tomoimo. Om yampai sinuban. Kanuno di magita taak da tanda do pibabasan. Oi domba di kinoi ngan Mogi dukoni doso ngami di pomoguna Osianai ragai Oi domba di kinoi ngan Mogi dukoni
dosa ngabini pomogunan. Ono ay sikoy do pibabasan. Intangai i domba di kinoingan. Intangai isido. I mengidu di dosa ngavi di pemagunan. Obitua na sentop oho di makan demi sesedop di domba. Oi Tuhan, auzomi padang ngapatut pada sumusud di tapu. Ngaboson pa ibos, o mangingasan may ikadudugoku. Tinan om zadi Kristus moga vita toko de kopasizon selajur. Amen.
salutis hostia, Jesus mononobus dosaku. O salutis hostia, sanonu ibobonku. Sangku binasinu Jesus, onondui ko ginaboku. Sebab itinan om zanu, managno posizon po ompus. Inan ginawong Tuhanan, irono inoy gitanku. Oy ko ginaban, oy mazan, oy tango kuasa do Espiritu nu. Oy imagon mo intan mo Jesus, momoludo ko posizon tu. Oy imagona Imagon ko intan mo Jesus, oy tonai ko nuin ginaboku. O salutis hostia, Jesus mononobus dosaku. O salutis hostia, sanonu ibobonku. O salutis hostia, Jesus mononobus dosaku. O salutis hostia, sanonu ibobonku. Kano sumambayang. Intang miampai tinuhud kawasian dari Tuhun ngavinu ay Tuhan, panakno sumambayang sikoy, do santob di nakonsiko do menginvagu maza di misterium ngavi salajur, kanunuda itonsi diho, id di kebentugan au abuntung do id kinatungagan,
maza di Kristus Tuhan sa. Amen. Ikaw po dadamot, tu kiva po pipio kupoyhan. Kupoyhan kay sono po nga kakomoy da samina konvalidasi pisasavan da taon 2020 padamiso. Kan Juliho da ontok tadaw buhan kahimo tadaw kahimo buhan kaanom da taon 2020 padamiso. Kinaisanon na po nga dayho Divine Mercy Mang kan Juliho da manta da jam kotu tahungopod dang kasubabon gisom da kopodam duvo tahungopod tahib tangadaw. Kapanutuban na po da pendaftaran nga untuk kopodam himo buhan kahimo di dumonto da taon 2020 padamiso. Untuk pendaftaran tayo registration miho ko do rumujuk tayo mintong website paroki dito ko o miho nagi do muot tayo tumubong dito Pinay Eligius Samuel montok kapayhan pengganop tayo patihambus untuk kapayhan kaduvo na po nga montok pendaftaran virtual Sabah Youth Day Kohimo. Abal kaunsikaan kumatay sanan kamuhakan tadaw kamuhakan day Sabah Kohimo tay ka SYD himo ipon julonda di buhan katu iton 2020 pod nakahuntan kuma do kopodam sisam gisom do Luvang padam tahu buhan katu do untuk tahun diti tahun 2020 padam iso masa day katahusan miti hombus day ka virtual. Paingukab no pendaftaran diho masa do online atay ka Google Form montok kapayhan paingganop miho ko tumubong di Tati Colin Alasa, di Tati Judith George, tay ko coordinator dari Zone Diozu. Kapayhan katahun na po nga pra pendaftaran atas talian bagi misa di gereja St. Michael Penampang. Pra pendaftaran umat montok di misa id penambasangan di St. Michael Penampang na po nga maza online. Onuan ko do kupon digital maza WhatsApp. Makiano ko sa kadungan kumatoy sanan umat do mendaftar haid paguhu do tutub pendaftaran diho. Tadaw ko penutuban no po do pendaftaran nga untuk do jam ko podom duvo tanga sodop do tadaw ko himo. Kapayhan tawi no po nga ihya drive-thru communion id panambasangan do St. Michael. Kapanaw iho do patitikid tadaw minggu untuk jam ko podom duvo tangadaw gisom ko podom duvo tahungopod tahib tangadaw. Iho no po nga paingukab kuma umat id paroki Penampang no po nakatanu do misa live streaming painpanu. Ay so gantob umul di mongay punay mo komini nga aw pakavasaon do Mindaw mantad kulita o masiti tumanud do pangusudan do warden do panambasangan do toko. Katahuadan kanoming kakat sambayang Sancti Joseph. Pagkuto ko sambayang di Ton Joseph, may do latihan kozo di iti i pengumuman komisa ko komediti konvalidasi. Kamusta na po do konvalidasi nga to make something invalid to valid. Itinapa nga kakomay do pisa sa van. Itinapa pisa sa van do tuhon na Katolik. Inakasavo no dehod JPN te ko makama anak negeri nga aupo a valid de mato do penambasangan. Civilly adat valid. Nga id mato do penambasangan nung Katolik ko nga aupo a valid. Itinapa
program do konvalidasi ngamontok diozu inakasavono de JPN teko anak makam anak negeri au pernah balakatan na pisavan sama ada Katolik teko Katolik non Katolik nung asaga do balakatan pisavan mugad ko diti seminar sang daw no iti do anu di do lagi balakatan na pisavan diozu next step na pwede nga membaptis di tanak ngabi diozu. Jadi halap oletian kita, kyo pisubazan do konvalidasi i tuhun di menansabong lagi di kapabago. Jadi nung kiba atutunan diozu tampinai tambahut paganakan diozu au pun balakatan pikabinan nga mugad iti kursus do konvalidasi do pisasapan. Sumyang takodi do sambayang do tahun di Saint Joseph. Kotobian gugumampi di Monanobus, sesaba di hahangai tabitua Mary. Dediau pinatak di Kuningan itanak tonte soon daw. Dediau pinahansam di Mary, ikotubazan daw. Miampai diau nadadi Kristus do tahun. Tabitua Joseph, dediau daga pagitanay diau sendi do senguhun tamang. Bistis koino dalahan do kavasyan, pakinuan jika do gracia, kabinsianan sino, umhigay jikoy mantad patitikit talaat. Amen. Ituhan miyampay Diyosu, miyampay da sunduvan, tinduko ko montok di barakat, ikinangan imaza do kinatungagan, di tanak tointay soon nanak daw, non sikaw do papatak do Diyosu, itaak do kapenabusan do kagompisan, manak na da Diyosu o kaandasan, maza do balakat daw. Amen. Isido idisay da kalaja penabusan do nakatay mo daw, do nakatay mo ko di taak do kagabasan ay so kapupuson, mamadadi na da Diyosu do tumungkus do tungkus salajur. Amen. Isyozu inakatungag no miyampay di Kristus id kapusuan maza do katumbazan maza do mamamasi ikaralahano totopot do idid tana kasampuna da miyampay di sido idid tana uhiyon do syurga. Amen. Ibalakat di kuningan tabakas kozo itama itanap espiritu tobitwa sumundot nada do Diozu tumimpon miyampay Diozu so hihinaid. Amen. Tapos ko ngavi zoto ko na politi nga sasi ngavi di Kristus ugad no pabalo no iabal tabasi di Tuhan. Otowanan doy kinaingan. Anido syurga unsikono Haleluya Oh Tuano tinanu Jesus Haleluya No otunga biaga Dino kobosta Haleluya Sambayangan isikoino Dawit kinoyna Haleluya Musiko Oy hangay Maria Haleluya Oy kinoyngan binana ako ninabaw do binaru Iyampay kinotungagan anak tu Jesus Kristus Ito'y sa